YOLO berangkat. Kita berangkat hari ini berangkat ke nikahannya Gus Nopek bersama Bayu Ojo Anjas makan Anjo. Tirit. Perjalanan ke Blora, ke kediaman Mbak siapa sih nih Bos? Mayang. Ngawur elamin Mayang sopo? Mayang Sari. Ngawur ya. Tapi ini mau apa ki? Jemput Sam Templek bos besar Sam Templek Anjas. Kita akan menghampirinya. Jadi tunggu keseruannya di sana berarti bersama Bapak juga. Tunggu keseruannya di sana ya. Apa piye? Gawajir putih ya. Nyapa? Gawajir putih. Yo, aku ireng numpak pajero putih ya darak gua angus, Cuk. Hah? Darak gua angus nggo. Ora kan warna sing paling elegan jarine putih. Jari sapa? Jari Pak. Pak iki Pak sapa ngene? Nek Pak aku ngomong ke ya ora kok. Gue Elsa itu amune nyaran ki. Pakmu nyaran ki untuk mobil Elsa le. Ora, Cuk, katana. Re. Ya iki kena itu ya, Cuk, ngono. Lho, lah iya. Kita mau sampai. Lah iki lho, iki Gus Nopek iki yoga plate ya, Cuk. Ini Gus Nopek. Kita mau sampai nih. Tak tiru omonganmu jajal kok piye? Kita sudah Memasuki kawasannya Gus Nopek Nopian. Calon lurah di sini. Lege. Ding dung dang dipateni selak engko kena anu apa? Apa? Ora kena apa? Kenapa sih? Apa? Dang ding dung ngene. Ya kan dang ding. Kan dinding. Oh, jalanan aman iki. Aman jalanan. Yo. Kemana kak? Ade langsung munggah apa Pak anu? Mas. Langsung mas. Langsung munggah. Kayak koncoku kok kayak lambi jo kayak. Tidak bersama pasangan kenapa? Dia bekerja. Terus saya juga bekerja. Menjadi tamu undangan. VIP. Biasa aja. Menjadi tamu undangan. Sudah selesai ternyata acaranya. Hari ini sudah selesai. Dekornya dikukuti loh. Sekecane. Dek, tak apa kita susunin wong ayu ora apa-apa, Dek. Iku nek ayahku dhewe munggah prayo nyantet. Oh, iya. Wis bar tiba lo. Wis bar. Bar ya mulai. Antenanya Mas Padi. Mas Mama, aku tenak wis sale deh. Nanti Mas Deni. Ya, satu teman lagi Pak De ya. Aku tangan aja, Pak sih. Ya, Bisa bawa temanten, sama dia. Oke siap bolo. Oke siap. Mas Wardi. Baik. Mas siap Dulu Mas Eno. nek musik iki lho. Ora nek. Ora apa-apa aku melok kowe kok. Nyapa tuh melu-melu band. Ora apa-apa nyata pedi. Musik kan stop saja, Pak. Catet dan sajroning. Lahan aset masih.
goreng. Tembe iki padha. Ya, satu bapak jadi kencang. Dengan tayo, Pak. Wis mangan urung? Dereng. Lah tekone ya menten pun ya menten telat tasih mboten. Tasih mboten. Jenengan sing ngurusi pawon biasa. Iya. Zul. Kita sampai ra itu ya karo mae. Le. Pesen siji le, pesen siji. Ya le. Bersama lagi. Disegat mae yo. Tamu agung kok ya ora ndak kecak. Piye? FYP. Terus pokoke. Ditutul abang-abange. Anu follower anyar. Ada pengalaman follower anyar aja lali dipencet loncenge. Nek nyoting ra kekaruan encose. Tak pantau iki nyoting ora Ramencos yo Mak ya. jane godak ora le. Godake nyanyi. Nyanyi karo blok-blok. Oi. Lah yo. Wong nyoting ra karuan encose. Nah, ngono. Ra iku dadi separo tok. Ayo dipan. Kira boro apa? Bane, enake yo bakso. Ya, apa ya lagi? Kok bakso tok ya? Gak doyan sama jare iki lho gak dimaem. Jare gak dimaem yo. Mubeng ngono Maem sih. mubeng. Mubeng Mas Parti. Cewek enggak ikut Mas Parti? Anu, istri di rumah. Istri di rumah, Ger. Ya Allah. Nah, kae padha ngumpul kabeh kae wis. Enggak, iki anu kabeh seneng Mak. Kumpul le. Dalem? Piye seneng apa ora? Seneng banget to Mak. Seneng yo ya. Ngumpul ngenten iki. Engko isin. Mas Nopek, sampeyan ngumpul-ngumpul neh ya. Ndek iki bar kok kono kok muring-muring wonge. Pripun? Wong aku diujar-ujari kok. Pripun? Aku suweneni karo Nopek. Lah napa? Muring-muring wonge. Perkara napa, Mak? Lah nyapa Mak? Ya aku juga rene, muring-muring. Perkara kon rene tok muring-muring. Iya. Lah iya. Wedine samare nek gak rene. Lah nek wong Jawa ki jenenge marah-marah. Yo. Nyapu. Lah aku nyapu to. Lah aku Melu kuwi lho syuting. Marahi nganu Make padhet pol. Yo Wedine Mas Nopek nek gak rene. Ngono. Melu-melu. Lho padhet to lele. Melu-melu ngeplok ya, Mak. Aku kudu kene jane sumuk nih aku jane. Ngempet aku le aku. Ngempet le aku jane. Aku nyanyi lho, Mak. Kok ya Nyanyi cara gubuk ngene. asmara, Mak, mau. Mak. Nyanyi gubuk asmara. Alah bopong. Wis cepet, Mak. Tompel melu-melu Iya, ngeplok ki, Mak. tumpel kok. Wis cemplung anu lho. Cemplung bakso anu HP-ku. Oh, bas anu HP kacangan. Jane yo ora enak. Langsung mate. HP mau brengus. Rengus ambune, Cu. Malah yo HP sapi, Bang. Mana? Gara wong tuwa. Ranjingan tompel. Ngono, Mak. Ranjingan. Ngopo garap Ya. gitu, Ger. Nemen kok. Nemen, Mak. Pripun? Ya disantap cangkem, Mak, njaluk. Manuhara. Manuhara udah kontol. Ayo kowe ngluwahi ndekne. Aduh, ayo men. Lho sing nyawa iki sapa, Mak? Bisa apa tuh, Mak? Ada tulen asli. Janji. Hah? Apa? Maem. Oi. Aku lagi bad mood mas, Oi. nangis mas. Maem. Oi. Nah, orang nangis kamerane aja dipateni. Malah pateni. Aconcong terus sampai nangis anjay. Mas, perbi-perbi mas. Tiwas. Nah iya ya. Ibu mati, aku pikir kok mudeng deh. Nyanyi apa kuwi balonku? Balonku 5 dor hijau. Apa iki? Apa kae? Apa kae? Suarane apa kae?
Polisi loh, Bapak. Dia nggak polisi dia. Polisi loh. Oh, Pak Polisi. Ini enak Pak Polisi nih di. Di. Pak polisi. Ini adalah YouTuber global Jawa. Urusan vlog adalah Dimas Zainal. Nah, di Mas Zainal Mas Sama Dimas sih. Niki. Adi. Adik Mas Dimas. Sekolah ya Mas Dim. Lina. Cewek. Sekolah. Pulangnya jam 4. Pulangnya jam 4. manajer kita ini. Juwe heran Mbak kita iki manajer. Iki temukan di orang tengah jam. Kulo nemu. Oras purane. Oras e. Ora Juwe anu panen. ora diakoni adine. Temokan jare. YouTuber vlog. Yono Bakri stand up komedi asal balik papan. Bukan Samarinda Mas. Samarinda, sorry. Kemarin di Kalimantan ya Mas. Kalimantan. Percaya Mas. Promo, alhamdulillah. Saya ngomongin orang Dayak, teman-teman. Siap. Stand up pecah terus Mas, Kalimantan nih Mas. Alhamdulillah. Gimana pendapatnya Nopek menikah di umur muda ini? Nopek menikah di umur muda karena sudah mungkin sudah menemukan jodohnya. Karena Yokui mau. Tolong ini subscribernya Mas. Subscribernya Mas Supri ini. Tolong. Besok kalau mau tak nikahi. Tolong. Ayo. Pengen cepet Habis maghrib ini aku ke rumahmu dah. Tolong. Cucu Pirner lho. Senin nih. Mantannya ini kalau Ini jodoh di subscribernya Bapak. Tolong subscriberku emak-emak ya. Gak apa-apa dah. Saya menteng enak singgelum. Subscriber emak-emak. Sedih aku. Hai. Aku ingin yang Tarakan. Tarakan. Ya. Oh sing Tur. kecil iku ya. Iya. Terus penjualan susah tiketnya. Tetanggoi, kenapa ini penjualan susah? Ada Deni Caknan di Tarakan. Pedot. Pedot. Si Dodati. Pas tengah. Pas tengah. Pas tengah lah ya. Pas setengah boleh. Pas tengah. Pas setengahnya Pak. Pas tengah kui. D. D. A. A. C. C. U. Dacu. D. D. A. A. C. C. U. U. H. H. Dan Dan Obrolan tua ini, friend. Obrolan tua. Jadi kita nggak akan mengerti. Maksud beliau apa? Maksud beliau itu adalah dancuk. Paham ora? Dancuk ki asline ki anu le. Ora saru. enggak saru. Nggak saru. Kalau di Blora nggak saru Mas. Itu adalah sebuah desa. Spesifik ya. Nah, spesifik. Cepu. Cepu enggak juga kasar ya, Mak. Dancuk. Enggak ya, Mak. Biasa ya, Mak. Biasa. Kayak Surabaya sih, Mas yo. Dancuk ki bahasa tekong. Tekong ya, Mak. Iku ki Teng. sebuah tikungan. Wong Jawa kok ndek wong Cina kan nemene dangkuang, kuwi jenenge dangkuang. Lah ilate wong Jawa dancuk. Dong ora. Dadi ki enggokan tikungan. Oh, tikungan. Iya tikungan sebuah tikungan ku wong Jepang nek kan ngarani dangkuang. Dangkuang. Lah wong Jawa kuwi nek ngarani dancukan. Ah. Kuwi asline kuwi. Sejarah ini sejarah. Mulai sejarah guys. Dancuk ki apa? Digoleki yo. Ya, menurut Surabaya, Iya, nek menurut Surabaya anu, Mak. Jeneng Teng. Teng. Nama Teng. Teng. Dancuk teko. Nah, iku tenge itu kok. Iya. Teng. Jadi ngono kuwi lho. Paham ora kowe? Dong ora. Dong ora. Wajah-wajah ajen gitu. Sumber-sumber. Ampun. Kasih thumbnail dulu. Celana yang di sono kuwi. Kebutuhan thumbnail. Anjay. Oke. Ini niatmu itu mendoakan apa mulai konten? Dua-duanya.
Kebutuhan thumbnail anjir. Mantene kesel jane di. Megap akeh ngrasane dhewe rabi syukur. Aku wis tau. Aku wis rasane suwi, Mas. Rasane wis suwi. Ya nek kowe tak ro. Ya, pengalaman Wolah ya. suhu. Oh, ajarin po, sepo. Ya ubah kayak jarinya apa tuh gini? Yo. Permen, mau jeruk. Pak, sapi, Pak. Oke. Masa sapi Indonesia. Jeruk apa anggur? Oke, ini lo langsung dingin nih, lemparnya sini, tangan sini. Woi. Pon Pak, enggak boleh Pak. Mending dolanan tikus ya, Pak. Gak pantas dolanan buah. Nah, jadi filmnya foto apa siap kok? Itu loh. Tak tutup film. Bangkrut. Filmnya kadung berngongos kok kene kok. Ditutup yo wis nggih film dhewe ya Le ya. Nggih. Aku nang film Mama ya. Iya, siap. Tapi kan di FYP. SYP. Film FYP. Oke, siap. Lanjut lho, Bi. Ready yo, Kak. Ready. Bapak mengumarakan syuting lagi. Syuting lagi ya, Mak ya? Iya lah Le. Siap Le Bapak meramaikan dunia per-YouTubean. Anjas. Jangan sampai kendor. Siap. Sebelum YouTube ditutup. Yojo. Ya aja kendor. Ojo. Ya sing ngene lur iki kesorane karo Pak Dam wis. Kuwesel. Kesel aku ngindeli HP terus. Sayang, Pak. Sayang tok, sayang pipi tok. Yo. Mas Tompel sudah capek. Disangkas batuke. Lek Mbak. Masa tendek telung. Telung Sunda apa telung Farsi? Sementara itu lur kita jajan pasar. Jos. Tos dulu, Pak. Tos dulu. Sayang tok Neno. Main pipi tok. Sekali pipi tok. Yo. Pipi tok. Iki lho. Yo. Pajak apa tuh Mas? Mare kena pajak. Pasir. Ah, pelit amat deh. Gede. Apa? Lemik apa piye to, Mas? Bingunge. Kudu kuwi. Apa nih? Awake gede. Gara-gara kabeh, Mas. Gede rezekine. Kabeh. Gede. Bapake sapa? Bapake sapa? Bapake wong akeh. Iki lho bapake. Iki lho. Rama atiku. Enak wong. Ayo saya ya. Aku orang mampir lah. Sama ning kene ya. Pokoknya ini apa Gak setempelan? bisa peti Mas, aku gak nyapa Pak. Ngemut. Pokoknya iso gawede tempelan. Ya Allah, Bos. Siap. Makasih, Mas sangat. Hati-hati di jalan. Ya. Ketemu. Iki piye iki ditinggal apa piye iki? Ikut Om ya. Ya, ikut Om ya. Guys, balik. Oke, Mas Doni saling Mas Doni. Tangan sing apik yo. Dadah. Sini, saling Mas Doni. Dadah sih. Dadah sih. Kagum dadah. Kenal aku. Menyempatkan waktu untuk Bapak Asoy. Iya. Siap. Iya, atas ya. Ji. Melu vlog ya. Ben Mas. Kulo Bapak. Teknik ya wis. Pak, monggo nggih. Mas, matur suwun, Mas Farsi, matur suwun sangat. Mas Onyong, matur suwun Onyong. Bu, pamit rin. Bareng sehat-sehat Mas Farsi. Monggo. Tuan thumbnail. Kebutuhan thumbnail.
Mas Topel, terima kasih. Siap. Nuwun. muda ya? Sudah menghadiri mantan Nopek Oke, dari Bekasi langsung ke sini. siap. Mbak Yulianya nggak kelihatan. Mbak karena Yuliana ambruk, pusing. pusing. Berarti kasusnya pada ibu ya? Biasa. Aduh ibu, tapi kan kudune soro ibu sih. Ibu tuh kok buweng nih. Komen jam 12 ya, Pak? Dia lagi muncul ya, Pak ya? SKO. Muncul jam 12 ya, Pak? Jam 11 lah. Jam 11. Mau pusing nggak? Gak mau hidup. Aku seneng karo keamananmu tok gitu, Pak. Maksud itu. Tidur Cen. Kemudian sedino sewengi acara. Rokok sih. Rada-rada nang rokok. Atur ya kok. Menjaga. Lah wis tinteni ya, Pak. Tinteni pen-penmu. Gak apa. Iya, ibu. Ayo, Pak. Nah, wong iki arep menelak. Yo foto. Dulu teh. Aku aneh dulu. Mbak, permisi nggih. Derek yo. Ya, Bu, selfie dan gantian aku yo. Dan selfie gantian nah gitu. Kita gotong. Gambai bareng. Dapat gantian. Digerundung tonggo-tonggone Mas Nopek Novian. Mbak Yuli. Lorena. Mbak Yuli Lorena. Tonggo-tonggone. Mbak Yut sehat-sehat nggih, Mbak. Mbak non ayo. Amin. Ji, amin. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Mau berangkat motor? Karena ini sudah sampai di penghujung acara, kita pamit dahulu untuk sumut lebar. Kita pamit dahulu untuk melanjutkan perjalanan ke Ngawi lagi karena mau apa ki jenenge editing plat nomor. Ngedit plat nomor sik lho. Lah iki mergo mau beli suonyong iki ora oleh rokok ning jero yo. Hampir Ora oleh. Curah rokok keri, cocok. Langsung cepet ya. Ayo, Wak, wis ngene ae mobil. Ora oleh rokokne jero ya sini. Kita akan menjadi patwal dari N64 WI. Main! Ma, monggo ma. Oi! Assalamualaikum. Trukmu lho bel ngono iki ndang-ndangi dalan lho. Iki rene nggo truk. Kuwi rene nggo truk iso mulai nggo kenek. Ya begitulah keseruannya sama Mas Nopek yang tidak bisa ngobrol lama dan apa ya Mbak mantan wedok kecapean. Panspop. Kuning. Guys, itulah yang penting Iya. menyempatkan hadir Panspop kuning. Warnanya kuning. di pernikahannya Mas Nopek Novian dan Mbak Iya. Mbak siapa? Bos? Iya. Mbak Yuli Lorena. Ya. Selamat untuk Mas Nopek Novian dan Mbak Yuli, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Amin. Dan dikaruaniane anak. Itu Tapi ndang cepet nyusul dikaruaniai anak. Ya, Karo namanya nak. ya dikaruaniai anak. Karonya anak. Apa Nabi, Cok? Tahun ngarep. Tahun ngarep. Dengan apa ya? Piye? Dengan apa tahun ngarep ini? Terapi. Ya, saya tahu. Wih. Golek sponsor iki dia. Sponsori model dino. Apa? Sponsori, Cok. Ora menutut to, Mas. Loh, Sponsornya kudu gede, Mas. aku nek Avitek, terpal cok no mah. Cat Avitek. Yo Apitek. Cat Apitek. Selalu di hati. Hati-hati, yuk bisa yuk. Yuk Cat bisa Avitek, yuk. Ini trending nih. Scarlett dan Scarlett dan itu apa? Vibe. Ah? Vibe. Vibe.
Yo, bisa. Nanti kita mendemnya gratis. Yo, Wis dadi pateni. Bisa yo. Dipateni. Oke. Heeh. Ora. Ora. Ya wis. Yo, Pep bisa masuk yo. Pep bisa masuk yo. MS Glue. Bajingan mati rono cok wi. Ora. Oh iya. Glue. MS Glue. Terus sunscreen. Sangkring opo? Panu kuwi? Ngene sapa? Ben- Sunscreen ini opo? Sangkring iki opo lho? Sunscreen ini opo? Lha apa? Anu to, ben gak kena sinar matahari. Siwak. Tapi kan Payung. itu produk. Itu produk. Lah apa? Maksudnya produknya apa lho? Produknya apa jenenge kayak tit, Nah. tit kayak Ya tit, sunscreen, tit. Opo? Yo ora iso mlebu ning ngene. Lah piye? Tit. Sunscreen Tit. Scarlett. Scarlett nanu. Sunscreen MS Glow. MS Glow ya ora apa-apa. Sunscreen Deathless lah. Deathless Sunscreen. Deathless sangrin. Yoi. Sangkris tidak sunscreen. Ya wis ngono ae lur kesuwen. Apa, jam berapa? Nanggap welut iki omongane lunyu angel karo iki. Omongane lunyu nek ra. Dek isin arep ngobrol. Isin arep ngobrol. Ning arepe vlogger ternama isin dek. Kalah ilmu. Kalah Yoni ora trimo iki. Ilmuku kalah. Kalah Yoni. Yo Yoni. Iya. Yoni masalah Mas Yoni LP. Acting. Wis ngono ae. Lur keturane wis ngono kuwi. Ini Mas Nopian wis dongaku yang terbaik untuk keluarga kecilnya Mas Nopian, semoga sakinah warahmah langgeng sampai kakek-kakek ninen dan diparingi momongan saged bahagian wong tuwek sukses paringi sukses sedaya rezekine paringi sukses gaweane sukses dalam melampaui urusan apapun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.